reba hindugire ne kushyikiweho Kakoba Institute Rutagarama kora abamaze senior ya kana nari ya mukaga leta maxi oyetunjiro mwanya ogwo kushemera Rutagarama naba bariya Stint Hardware umushubuzi niwe rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebi Osibire kurungi yuri ha program reba hindukire izobera imyenda kushemerwa hashweka cya kabiri echa program eji esabite yahwire tukatuye no mugenyi witu mwa umushija mukuru Adonia Kabarema kandi izoberi twagaruka hashweka cya kabiri kurujira hitoye twahika reka mwakira ha program kandi tuyenjereje bito wereba hindukire kutuchibwa ho bari ya hardware Sombwenu washomesa mbara hai mpaka hiwa retire injire nenguru kurganshanjo na mukaga shanjo na mwenda shanjo na munano rutaru rwabaho kurwatankire no rugamu ngarikire mbara high school bishop betungura yija yanshaba hataba daki bakatuhereze icyombeko cyo korra mu irwaro cyo korra mu korra mu ishomero rya technical bagenderire kushomesa abana befuzi abishe abazire bagwira umurtaro wa nyinyi kutamu restaurant kutamu public library no kwerekera mu filmuzi atubone jo kimariri rero iwe tujya kubantu kweta director ni urarukuje biona urarukuje bagiye tambarara community center care complex mwene rumwe bivyona nazayo kinana na mwenda najyombe kisa twagimarira natandika mu irwaro eryo umukuru wari yakare Reverend Canon Boni avuko bakaba namanya hibya nasingi natandika hwishomero rya technical erishomero na haturishiruho hari vocation ro natandika mu restaurant natandika mu library hazamwe na main hall tukatwine project abakagitwayo kuguma turekeramu publica ibintu byedini kembwe social center najoraninga nka principal stroke director kinana na gumwe kinana na ebiri kinana na eshatu yazamutindo hate mshara bakaba nkani ntungo mushara gwa shiringi 12 mu government ubwirobo twagire kuzayo memware ronda move understanding egekeri kugira ngo mushara gwanjye naza gwongera yampereza shiringi 10 yaragaharira 12 yaza hankumye izaniza gukora mu kwezi kumwe emyeze naniza kuzikora mu kwezi kumwe hagenda umusheje aba director tukaba twine mbingi ubona ko ubwo bumukora yaganagana hariho akanyonyi bakanu baketa foka friendship kakutwara abantu anana mushaje kakakateka nyacarara tukatemba katuta entebe tutemba enyonyi tuyarga entebe tuza Nairobi shopping ayi byone byabene ko byombe kambara community center abadaki bakaba batwire za rukurana 3 gukora business kutwara ibyo kureba bya rurifu umunose nkani managing ibintu bangu kinana na gumwe kinana ubote tu ayongera imishara ya government kunka bishop na kuntwana kamujyangu ni nyenda oshabe government tingwenda ku breaking service onshabone secondment ayikiriza bishop ayiniraka yagire barabajyuma mwene kutikomora ikinana ne biromu government yongera imishara by 50%.
yara my road bishop kandi nyendo wakumunyongera umushahara kandi zikazabanki tunoreba tumukanisi tutugira umushahara tutungwe bakweta stipend stipend ni nkakasimo kandi nyonyendo umushahara right tingwenda kasimo so ikinana neshatu umushahara mukurekura ngaruka high school mbana kayo banshaba MP minister behayo anshaba wa chief education office bandetera appointment leta ngunze kutandika ka chika technical ushengu vocational nyonde technical kunkanka ntakoraga na jena politics ezi ngira nkundu kuzayo aho kuba politics ni shanko kuzetegereza akwanga zitandika nkaga ne ibintu by'umukibira cya mukaga abona ibintu ya polling assistant mukaruru kankaga ne tutwikezana kunza yo nkoro rikiko sigana ataho conditions zigumire baze mwataho iki njya kwija kutandika kundigaho ngugu yayanga yakumva kirya Reverend Kanoni Bukaku akari munywanu wa MP speaker butagira benda kutandika ishomero rya Nyakayosho ati nyona batungira headmaster tumwambono gunda baretere bimwaheza abagambirizi ngugo bye nakora community center mbara ngugo tahana shomisa abana bambara school ngugo nzayo nkorora ikikorwa bazire nka headmaster mankanye na appointment leta ya chief education officer na yingira aho mfayiro yanjye nzayo kuteza kukika ndaro Kanoni Bukaku iyo to kumanya ngunyangira ishomero rya minister bihayo kandi minister bihayo n'umunywano wa speaker butagira hatkunda benashikamu yamugambira tubambe tingwenda kubingwa rekanye binge ngwene murundo ndijo atanakwetegereza nja kumba ndiya nyecura motoka nguba kutuma guturara ebe bara kunza kushomama chief education office nantuma kuba principal Nyaruguru Teachers College ukaba bajyangu turara mukasheshe tugene ino rukiko shahi na ncyakare tukari murari tujyo iteka cyayi bararu mukasheshe ngaruka mu education again kuko principal kinana nena korobwa principal Nyaruguru kinana netano kumba nkiriyo ubwo namaguru bagamwe garu y'um politics mpora government yo bote bagihamba kinana netano mu kwezi kwa mukaga kwa mushanje kwa munana kwa mwenda tushitamyaha Kampala Erkatof kuno ya South West iri hangiri nditine government amashomero gatakora Bunyaruguru kanyine rore abahekera bataka kuzitwara wenka ubu Bunyaruguru care constituency bakana bageta bushenye nose hakari umushana bamweta ka muntu aza kar family friend binyo kandi yo witu kandi ari minister wa finance ambassador extraordinary playing potential akari umuntu wa mani bwino akana agabazaruri tukatwine ruri rore kabazitwara bahekera utwantu bita bahekera bamusebere rore ngiye ukaza gitwara bamuno ba bishop rore rabeza hanyoti tikufana rore atikashi ahantu batagitwara rore ndeta rore ngita kumba diaho ndeba rore hatshika bakutwara insigire busha umvuga rore nzo kunyaya amatafari nyayo mushenye imbirunda handake tubija bahekera ngo tutize rore shimwagitwara mutakara ntari mu mpandikire ngo mwagitwara bahandika musheja kare ngo mare ofisa bakabatine na bitino sabyabo byamwe bahandika ngo bagitwara rore bagitwara bagetiza na Nedsha hati tutwaza mu January March Kampala tubajyamba government yagarukaho
tunagaruka Kampala tubava transfer bikungu ababintu bampa kanta kwenda bunyaruguru mwene bambuza iwe shi hato bota kwenda bunyaruguru tukutehi ushije umucori no yabire bubabi bahambire to yabari mu ntebe tukutehi atshana taronke ishomero baryeta bikungu azana nagambe ngo niyo nashomire P2 P3 P4 nyetwara nkota kujima yantinka ateri umuru bushenyoko and I think for bikungu I can't go bakohereza bikungu banyohereza bikungu okay jani yorukange barangitwara bishop bamunoba ati niyo batabikungu atkashi bunyaruguru nti babatino batire atija gutwara nkushabiri tuzomukasido ashabira mwini we noja kutegeka bikungu mwini wairoga ko tigishe bunyaruguru jero umusheja nza bikungu eje bantwire aka hariyo principle hati the principle bamweta arinetwe ari kibingo uyayo agitandikire konka bamwetegereza kubi omurtaro bajyango no rangaranga bamubinga batema buri kimwe bose bintu mwene kere vakanta rero zo mu Rwanda rwo kutembura bikungu bwene niyo nahendirire nka principle nkaza bikungu natembura bikungu cyanana na mukaga make nagisya 12 kuroga cyanana na mukaga mpaka 12 nakora bikungu koroza bikungu tari yo sente za government infrastructure akaba takampaga ibakweta capital development grant mbere byo bagikwa no sigayo kickback mwene no bampayo miliyoni mushanju cheki nabe ndi kujakira ya buru mwanya ahubwo no shoti naba bagizire ngo kabare mana basa kutagira kiyari kuraha mwene nkagikora kibakweta serifuruira yanse. Okay, turiyenze mu kahumuro kandi nyenda kumanyisa ngutwine bari hardware kandi bari hardware nabashangwa omurimbara amahembe gente nho offices zabe nkuru zo rukushangwa beino buhereza burungi munonga yoro kwenda koro wawe bujungu aho inenji yo buhangazi yo katunga amabati ago buhangazi agaburchika burangi na bursize no gatunjira harbari hardware reka tumureho nitugaruka.